po kakaliwan kay daratang alalan, Mr. Raymond Cunanan, para kapitan. Neng panahon ning halalan, ikikatang barangay, mamilita mong suporta para ikatang kapitan. Detang maguking baryo, yang pilinan tamo, tao may Mario, itang magboto para kapitan tamo. Raymond Cunanan tanahan, Raymond Cunanan kapitan, Raymond Cunanan ihalal para punong barangay. Sa guliya mong lapitan, lalo ka rin mangailangan. Raymond Cunanan kaya na magpamisan. Raymond Cunanan tanahan, Raymond Cunanan kapitan, Raymond Cunanan ihalal para punong barangay. Sa guliya mong lapitan, lalo ka rin mangailangan. Raymond Cunanan kaya na magpamisan. Neng panahon ning halalan, kikikatamong barangay, mamilita mong suporta para kay katang kapitan. Detang malugod kimbalyo, iyang pilinan tamo, tao may Mario, itang magboto para kapitan tamo. Raymond Cunanan kapitan, Raymond Cunanan ing San Juan, Raymond Cunanan ihalal kay katamong kapitan. Itamong sablang may Mario, miyabe-yabe tamo. Raymond Cunanan kaya tamo magpamisan. Raymond Cunanan kapitan, Raymond Cunanan ning San Juan, Raymond Cunanan ihalal kay katamong kapitan. Itamong sablang may Mario, miyabe-yabe tamo. Raymond Cunanan kaya tamo magpamisan. Raymond Cunanan kaya tamo magpamisan. Raymond Cunanan kaya tamo magpamisan. Boto tayo po, Mr. Raymond Cunanan, para kapitan kay daratang alalan, pambarangay ning San Juan.